ومجموعة لكن سبسكرايب بمجرد بيتسيخنو يعني ما أنت من أبي جاب سكريبت إفسد من تتعامل ماري إفسد من تتعامل نفتمو جافا سكريبت ستيتمنت ماشي انتر وديسكتوب كفولر جافا سكريبت توتوريال ديزاين جافا سكريبت توتوريال زائد HTML دوت HTML في ستة سنة ماشي انتر موزي heading كمان heading to JavaScript for if statement أو script يتكون script ماشي كود declare برو variable سلو let x is equals to 10 comma y is equals to 5 كولن ماشي هذه جوجل نخدمه ماشي هذه تبدأ نمسكه جافا سكريبت if else and else if نتكمل ما ثلاث ما زال نتكمل لأن هذا conditional statement يوم if نتكمله specific a block of code to be executed if this specific condition is true هنا معناته if نتكمل use else لأنك to specific a block of code to be executed if the condition is false if the condition لما يجي من condition false تكون نتكلم else نتكلم معناته زي خونه عند حل هنا ما else عند حل هنا هنا تقريبا أنسى كنا معناته use else if مادمو to specify a new condition test نمبر معناته if the condition is false condition false تكون test نمبر else if نتكلم معناته هذه syntax هذا if statement syntax وقع formula if bracket condition bracket نعطمو calibres كوزا ذا comment ذا block of code to be executed if the condition is true هذا calibres نعطمو يا كسلسلة يعني if condition تمام block of code سلسلة يعني نمر if انت كمالو block of code نا execute نقولو the condition تتخونو condition false تخونو if the same condition is false نعمل if condition false تخوني else نتكلم if دمو new condition specify new condition to test نمبر أو first condition false تخوني سلسلة دي كنا رأينا معتي البرنامج مثلا معتي x question y is equals to أتحمل شغله أو زي if statement كما نمجمع if bracket x less than y if statement if statement كتكم if statement خانة if the condition is true معتي سلازي نرجع calibres خفتنا enter أو سبار display دورة معتي document dot write كده معتي نشيكو bracket quotation mark x is less than y سين قبمو قضية خيدة كده كم أخذنا تنسي عنصرة هذه x is less than y دي أكتب تكوني أنا ماشي normal x is less than y زقون قومو ماشي قون ماشي x less than y معروف هذا كعا إيش نتكلم كعا
ኤልስ ንጥቀም ተኾይና if the condition is false ኮን ማለት እዚ አላ ዋላ ፎርሙላ እዚ ንግዛእ ማለት እዚ አላ is if the specific block of code to be executed if the same condition is false false ተኾይኑ ኤልስ ንጥቀም ማለት ስለዚ እዚኣ false ንገዛ ኢና ማለት ኤልስ ንጥቀም ተኾይና greater than እንኳዚያ ኤልስ ንጥቀሙ ካሊብሬስ document dot write bracket quotation mark x is greater than y ብሎ እዚኣ ፎልስ ማለት ስለዚ y ይልዓብ ማለት ስለዚ y is greater than x ያሲን ገራሙ እዚኣ አውቶማቲክ ነው y is greater than x ቱን ማለት ፈሽን ገራ y is greater than x ማለት ስለዚህ ከ if else እንትኾና ከ if else ከዚ አላ ፎርሙላ ዚኣን ጓዓት ማለት else if ንጥቀም ከዓ to specific any condition to test if the first condition is false first condition false ተሆነ አውዚ this ክሪስቲያን ዋይ እዚ false ገርና ዳ ተኸክል ምክንያቱ 10 ካብ 5 ክልተ ክሊ false ገርና እዩ ስለዚ else if ኮንተና bracket ገበርሞ ለምሳሌ x is equals to y ቴሌዮ output ዘገራ x is equal to y እንደገና ከ ምክንያቱም መጀመሪያ ፎልስ the condition statement is false ስለሆነ ማለት ከአውት ነገር ቴስት ገና ኢኳልስ ገናኝና ቴስት የሆነ እንደገና ከ ቴስት ማዓይ ሆኖ አጽልካ አይደንቲካል ኮን እንደሆነ ማለት else if bracket x አይደንቲካል ስለዚህ ኢኳልስ ማለት አይደንቲካል ሓደ ምንም ፋይል ብሎ ማለት አይደንቲካል ወጣው ካሊብሬስ ኢንተር ተማሪያ document right bracket quotation mark x is identical to y መጨረሻ ኤልስና ሪዛልት ነው ተከኛ ማለት ነው ኤልስ ቆሞ ካሊብሬስ ኢንተር ዶክመንት ዶት ራይት ብራኬት እሺ x is less than y output na x less than y continue ማለት أنا أدنى هذا output هذه تمتعاماتي x is less than y تمتعامات output na else if متعامنا ማለት هم x is less than y ስለዚህ ሰለስቴን ብለን ገርም ከተወነኩ ማለት if እና else if ማለት ስለዚህ ነው ማለት በገና አውዚያ አጻለ በኻሊ ፕሮግራም ሰናራኸ ላይክ እና ሰብስክራይብ አይታስሩ ቻው